Ja sam Vlado Klubičko, invalid sam i u mirovini sam invalidskoj, roditelj sam 3 djece. 2001. godine jamčio sam kao sudužnik za kredit, stambeni kredit u Raiffeisen banci. Nažalost, gospođica nije mogla taj kredit vraćati i 2013. godine sud i banka je napravila ovrhu na moje nekretnine. Stvar je u tome što s tim stambenim kreditom napravljena su 4 stana u Zagrebu i Raiffeisen banka do sada nije izvršila naplatu putem tih nekretnina glavnog dužnika, nego želi ovršiti mene i moju 5-članu obitelj, jednostavno deložirati iz naše imovine, izbaciti nas na cestu. S obzirom da imam svoj hipotekarni kredit koji je veći nego polovica moje mirovine, Raiffeisen banka do sada nije mogla se naplatiti putem kunskih sredstava, nego želi isto završiti ovu priču, tužnu, nažalost po mene, sa izvlašćenjem mene iz mojih nekretnina. Od cjelokupnog iznosa kredita otplaćene su 2/3, koje je veći dio otplatio drugi sudužnik i jedan dio sam otplatio ja. Ostala je za otplatiti 1/3 kredita, nekakvih 10.000 eura glavnice plus zatezne kamate i normalno troškovi suda. Dosad smo se obratili drugim institucijama u ovoj našoj muci. Pisali smo u Ministarstvo socijalne politike i mladih. Oni su napisali da mi nismo socijalni slučaj. Njih jednostavno to ne interesira, što će jedna 5-člana obitelj završiti na ulicu. Isto tako, odgovor od dječje pravobraniteljice je vrlo interesantan. Ona je napisala da ovrhe nisu u njezinoj ingerenciji. Vi možete svoje dijete školovati na stari način, završit ćete kod njih, budu vas tjerali sa svim pravnim mogućnostima, a kada država vašu djecu izbacuje na ulicu, toga nikog nije briga. Ni policiju, ni sudstvo, ni banke, ni ministre od socijale, ni pravobraniteljicu za djecu, a kamoli predsjednika i ove što sjede u Vladi.